Poštovanje, dragi moji. Evo mene opet. Ja se zovem Samir Nišić i danas ću vam pričati o liječenju depresije i psihičkih oboljenja bioenergijom. Nekad davno, prije jednom 30 kusur godina, 83. ili 84. godine, u nekim novinama, nekom časopisu, više ne sjećam se ni ja šta je to, pročitao sam jedan naslov za jedan tekst koji otprilike zvuči ovako. Za nekoliko godina bit će sramota da čovjek bude bolestan. Ja sam se začudio. Zašto da bude? Nije sramota biti bolestan. Međutim, dolazi vrijeme kad polako dolazimo na to šta znači to da će nas biti sramota zato što smo bolesni. To znači, dragi moji, da mi svojim načinom razmišljanja i načinom života prouzrokujemo svoje oboljenje i svoje bolesti. Depresija je jedan od primjera toga. Depresija je stanje koje mi izazovemo svojim negativnim načinom razmišljanja. I ja sam bio bezbroj puta u depresivnim situacijama i bezbroj puta me je drmala depresija i blaga i jaka. I hoću to da podijelim s vama. Naime, depresija je produkt najviše loše formulisanih informacija u našoj glavi ili lošim načinom razmišljanja u našoj glavi. Mi u stvari nešto što treba doći previše negativno gledamo iz aspekta sadašnjeg. U onoj situaciji u kojoj smo mi sad, neku budućnost koja dolazi, mi gledamo sa nekim strahom i od tog straha nastaje naša bespomoćnost. To jest, nas depresija svali u krevet i ne da nam dići glavi. Onda odemo doktoru i doktor kaže, otkrije Ameriku, Eureka, ti si u depresiji. Naravno da sam u depresiji zato što mi je život loš. Zato što se ne nadam ničem boljem. Zato što me je pokosila nesreća i ne mogu se iščupati iz toga. I on nam uvali antidepresije, normalno koje ćemo piti čitav život da bi nam život bio lijep. Niko se nije izliječio od antidepresije. Na svakom antidepresivu piše da prve 3-4 sedmice stvaraju kod nas želju za samoubistvo. Suicid znači samoubistvo, toliko da znate. Liječenje bioenergijom se radi tako što prije svega otkrijemo uzrok te depresije kod ljudi, razgovaramo o njihovom problemu, a onda počinjemo polako da radimo na hormonima njihovim. Jer opet su hormoni ti koji prouzrokuju sve to. Jer ako tijelo luči manje hormona sreće, koji nas drži u dobrom raspoloženju, to odmah mi nismo ni srećni, ni veseli, ni se smijemo, tonemo u depresiju i tako dalje. I odmah se radi na harmonizaciji, kao što sam ja rekao u prošlom snimku, harmonizaciji žlijezda i njihovog rada. Poslije toga pričamo i razgovaramo s ljudima, onima koji hoće da nas saslušaju, uvijek pomognemo i uvijek ih iščupamo iz tih depresivnih situacija, jer problem koji se ne može riješiti trenutno, znači ne možemo ga riješiti sikiranjem, nerviranjem, to njemu depresiju. Ostavimo taj problem, on će se riješiti samo od sebe, s vremenom. Znači, problem koji možemo riješiti, riješimo ga i nema razloga za depresiju. Još jedna je jako bitna stvar. I jako bitna stvar zbog toga što nas to najviše gura u depresiju, najviše nam pravi problem, je očekivanje. Ako nekome učinimo dobru stvar i pomognemo na neki način,
mi očekujemo da on to uzvrati. I on ako to ne uzvrati, mi smo razočarani. I to nas gura u depresiju. A ako mi odradimo to kako treba, ako mi to odradimo zato što mi to želimo odraditi i ne očekujemo ništa da dobijemo nazad, i on uzvrati makar jedan mali dio, mi ćemo biti zadovoljni. Znači, ako čovjek ne očekuje ništa, onda je zadovoljan malim stvarima koje mu se dešavaju i onda je zadovoljan u životu. Ljudi koji imaju prevelika očekivanja, a nisu u mogućnosti da ih ostvare, oni su vječito u depresiji i vječito su nezadovoljni u sebi. Mogu imati vreće para, mogu imati milijarde, oni su nezadovoljni, oni nisu ispunjeni u sebi. Uvijek će postojati nešto što će ih unazađivati, čime neće biti zadovoljni. I to je problem našeg društva. Znači, nemojte očekivati ni od koga ništa. Ono što odradite, odradite. Ako nekog volite, volite ga zato što vi to želite. Ne očekujte zato što vi njega volite da on voli vas. Jer to će vas dovesti u jedno veliko razočaranje, u duševnu patnju, u depresiju i koje kakve ružne misli. Znači, osnovni savjet je pozitivan način razmišljanja. Kod depresije znam da je teško, znam da se jako teško izboriti, podići glavu, ali ako znate da vi sami sebe morate izvući odatle. Bioenergetičar će vam pomoći, podići vam vašu energiju, 1, 2, 3, 7 terapija će odraditi i te terapije će dati rezultate. Ali vi, ako vi ne promijenite svoj način razmišljanja, tu vam niko ne može pomoći. To bi bilo sve što se tiče depresije i duševnih stanja i bioenergije kao načina liječenja depresije. Želim vam svako dobro i prijatan život. Ovo što ja ovdje imam je neutralizator koji sam ja nabavio da me štiti od negativnih zračenja telefona, kompjutera, negativnih zračenja iz univerzuma, negativnih zračenja podzemnih voda. Ja radim strašno puno sa ljudima i sva ta negativna zračenja neutrališem pomoću ovog neutralizatora. Izumio ga je jedan naš čovjek sa Balkana, dobio velike nagrade, dobio zlatnu medalju na Eureka institutu za izum tog neutralizatora. Svako dobro vam želim i ugodno.